Biyang Di Tao. Dear Manang Biyanang, nasapa ka na ulila isa pimanawak iti lugar mi, tap nagsapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayem ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayem ko ti pagtarayan to'y kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti jak ammo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ngam. Awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ika, tanusan talata at yaguray. Itid nang tumula siguro. Ay, as ano nga rodan nga jay, dit me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Naa? Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itadamanan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Urasyak mata. Ay, wan gayan, kumusta kayo matan nga kanipilit? Ay, nasaya at latamot Sagpaminsan laangan amapan iti inumana pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Ay, saan pa'y? Pagpanpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan apay kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Eh, pagturugam nga raw. Iti boarding house di kadit ko. Awan ka no ngamin kadwa na ijay ta nagawidan ni adiyang na. Ay, no kasta nga road, paumayag to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang dyan baka no makita di bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, kwa, nana. Di mo ibagaan nobyo man ni LV da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon manen, nana. Single mo't tong tigayom ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti umayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akot, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan kada kayo iti gayim mo. Mawan ti rumba nga pagdanagan yo, taam mo mi ti araramidin minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon LV. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady ta. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, yan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga. Anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wan, amo pa'y man mo't iti day tabak. Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa politi boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom ken asideg pa'y ti pagtrabahuan ta. Sa bagay matkit di Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun Nasapa mo't arimwar. Kahit kumusta mo't ti date yo? Mayatlat ta, friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay ka, maturog ka nga rodon Madlaw na puyat ka.
Kada dapat trabaho tayo ton rabi eh. Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulo, ulawak nga, Rod. Apa yan? Ang kumana mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko na ti kasasaad mo. Nung babali nakatagawid ako mapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Iso ti ibagakin ko na. Di bali manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa, ta kasaritak ni boss, wan. No, kasta. Masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagarup nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yung nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Ay, oray ni Fred, awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Di ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasaad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailay mo tapay. Agtrabaho tapay iti uray manuabulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pangrugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan ang makadlawak. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Wan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayo. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi dyan nga tataw. Anya? Ay, sana mabalinti kasta. Kaasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi dyan nga tataw. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatan ay ati kastoy, friend. Naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo ospital idinag-anak ta. Wen, narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsen na trabaho, kapilitan nga ramidon ta. Ano santan Anya nga rod ngay. Aywan. Awanan ti plano nga agawid ijay lugaryo. Jak kayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Taam mo a broken family kami. Kahit si Kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong nga ituya kun. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakot. Hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston di na minsan nga nailawaan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat nagsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta. Iso nga agtulag ta niya.
Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Adamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkat kadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagtan niya. Nangyaga kiti tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV nakaturog pa'y ta napuyat idirabi Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayam ko. Uray natangkan ti ulo mi adwa kat di na kam pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Unana, kun saan kami mutlaangan nga agtrabaho iti dayjay nga inuman. Awan mangkita kayo laengan iti daduma a pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awan no saan ipadas yung ti online selling. At least, makadwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo iti napaglakwan ta pren. Oh. Uy! Juna, Mm. asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nobyo kit din pren. Anya, kano pa'y? Apay nga han may bagbaga nga dagayaman. Agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano naglaw mo? Unay kamatan. Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta matiagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki ana amuta idi. Ay kanun gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kamintong nga agnaed. Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duran na. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Uwan nga rod, nana. Agsingsingput ka na. O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Uwan, nana. Kan agyaman nakadagiti tulong yung akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Nawanan yaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Uwan, nana. Di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnauddalat ta ditoy, taawan mo't daduma apapananda, nana. Kinapod mo na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanya. Oh, apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi nga min idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmut nga rod ni Jacob, nana. Aniya? Alala. Batyag, maawatan na kan tumot laeng jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nakong. Asino matehan nga gumura ngay? Kasdya mate na ramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumot ti lalaki para ken ka. Ay, wan gayam,
Mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubra ak. Oo, sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket say-saya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko? Inuman mo't gayam manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay nahan to nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin tapno ayatan nak na nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Uwan ni tidi. So kay may iti inuman nga pag-ububraak. Agpapaaramakan niya nang hanakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintutumbuyak. Tap nagbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da dyan nga tidi. Pangaasim. Pilyum ana imbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura kat addan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Jak amo ti agpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diya kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, tidi. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy iti pulutan. Agtik sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. O na, orayak di text mo. Ayabag to nagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga buti. Nagadong. Kat kunak man umay dagi jay kagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di naman replyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka na. Apay kapaw eh. Kat anya nga ti ginatang mga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagi jay kakaduwatan niya. LV, madlaw ana hangover ka. Wala na ta nagshot kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga rod. Single ni Teddy. No, agbo nga tinapasamak itinagbaatan. Hindi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanya ano agsikugak. Tay pakitak man ka ni Juna. Nga hanlang nga iso nati ikasarda. Oray siyak mat Ne. Palagipan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliyam idi di mun ulitin. Kasano no itarayan da ka manen. Narigati mailawan manen balasang ko. Teddy. Ate bagak kanyam. Anya dayta. Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawon iti kasta. Hanak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang ka nga mamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talang iti day di arabi. Tagpada ta na bartak. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalay sa nga uray masikugakon. Saan nakaskan ka ti babae at type ko? Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay kwa, hanak ka di nga tumboy. Kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV?
Bayad na ka di parikot mo, Elfie. Di ka agro nga, ang mga numariing ti anak mo. Habay, anat na pasama kaya. Talaga nga awan na makit na dyan nga tidi. No di nakakayat ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Coco? No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron, nana. In black nak pa yan ni Tidi. Nag-alis matlang iti boarding house na. Oh, day tanti bagbagaken ka. Kasi ka man nga roden, balasang ko. Awan ka di ti trabaho mita, Elfie? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, jakman amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumot laeng ti nakakaasi iti odi na. No dim nga kumakanya yung idi. Talaga ang maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki ang maikari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mangayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak agumatang, umayak lang makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makikita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno, di naktumat lang pansinay. Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may saak abalaw kan pensyonado. Awan nobya ka. Ha? Mabalin ka day, di makisiningad kan ka adeng. Akat. Wana. Mabalin lata, manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kay nan kaon. Ngam, han nga gaputa kay nan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom nga ay, ang mga no ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumkumpor may matantetitad mo kanyak. Gapo, napatig ka kanya. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanya. Awan parikaw. Maklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Uwan Kastamot no ay ayatem ti may sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, agyaman nak. Di kanto agbabaway anang aklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan.
Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Ket apaman ang malpasti kasarta. Agnaid kayo ni Jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudno nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka. Aklunak nga ididamo talagang awan na pulos panagayat ko ken ni Selmo. Napilitan nakla nakikalay sa kenkwana takayat ko lang nga adamang tulong kada kami nga agiina. Nga ang bayat ti panaglabas tal daw, iniinot matla na sursurok nga inayat ti asawak, ta nakasingsingpot unay kada kami nga agiina. Ba nagapagyamyamanak, ta nakatumpong akiti lalaki anang itakder kanya. Katita upatan dagiti anak ko ta damat duwang anak mi ken ni Selmo. Alakastan, tugayam mo, LV. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo, papagayam, kumusta kayo manan? Sapaila kuma, tanaragsakan, nasalunat kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itak at manipod ka ni pagayam tayo Agusto sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Carl Jim, ni Belinda Ramos, ka ni Lea De Ocampo. Kastoy man ti surat ni pagayam Gusto. Dear Manang Biyanang, manipod nagasawa kami iti asawak, sandan nga ginkinnaawatan iti inak. Kat sanda lang nga agsinungbat, no di kat agkinabil da pa yan, no daduma. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Ibuset day na nakang ang rag-aboor na! Ay, ako ti buko, di mo pumutan. Anay! Ha! Di ko na pawan ka balak. Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatiw? Siyak tayo nam. Siyak tinaibus ti buhok na. Inibus na ti buhok ko. Nag-ingpis lang arudan. Inandanan nga pinaingpis. Isutin ang irugi iti apa. Anya siya kat no si ka. Awan respetom kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yamat ti kanyam. Manaki apa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasaya ti isurum saan. Tasi kamati mga idadaulo iti apa. Kita ang tinabayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Kadamat na ti buhok ko alakay Nagtalakay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kayo aman na kiyapa. Hindi kayo ti dadaulo tiya. Pwede ti lugar tiyaw. Agpada kayo papaanawa. Iso ati makunak kastaw. Tingin yaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw, pagmulta ka to'y awanan bain nga asawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon ka. Apa ko mamati pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo pa-injeksyonak iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadag iti doan ti sunya. Uli kasi no aramida ka, diyan may da mabagbagan. Aga pa da milata. Ay, awan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa diti lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga rod. Si Mina kam lang arod iti pagtanganan. Misulat tamit ti aramid da. Ay, awan nga rod. Ay. Ang adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ti asawam kanti inam. Anya nga iti apamuspusan antay. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Ha?
Tapnawa ng tagchichismes ka nagkikinno ta babae. Ay na, alam mga rutantay. Ay, habaw, day tangaming kati paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko, daron so ariray. Isumot ti pag-apanda. Ay, huwag nga rod ah. Iso aplan wak man na yung pagdaytoy kaanakan para kadagiti babae. Daytoy nga ramidan tayo kat para matlaan kada tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga ingkam tayo ah. Kan tapno da pa kumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan. Ganuan niya pa'y dita. Ay, mayatak iti deta. Pagkwartaan ko naman. Anyangay, teramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta. Agsulisik tayo nga iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipang panunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat agsulisit tad nga panawan. Man o timang tad. Nag-adumat tekirmat. Kung sila pandakan to paano agsulisit kay ti kwarta. Ay na, di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kansan tayo abastag dawat latan. At daramidan tayo tapno maawis dagiti tattawa mangtad iti tulong. Ha? Anya nga'y daramidan tayo, ante? Anya? Nagkaruling kayaw. Wala kay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay, guli ka man. Kinulpasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose daramidan me. Project me kanong nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wano agsulisit. Kantaan me kano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni. Rugyan men da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay. Aw, magkididakis na. Maya magkidida dyan na panuno ni Antison niya pamuspusan. Ay, adanton pa ka kumikuman nagitis tambay babae. Nang runa dananang kanti asawa. Everybody! Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matak. Wen puno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please. May sapa ka no, Auntie Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, kumaman, ay, sing-sing na yun. Ay, siyak timang kanta. Kaalaak day ta kanta. Sige nga ron, lalaingam, tahang ka nga mga ibabae, nanang. Da. Nakaado kay samon iti na or-aur. Antay. Wen ka nakan, mayat gayam tikas jay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaisun na kita kikinuto di tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ka. Saan da nga agapapaan? Wen na tama kumikumdan ama panagkankantay ti tunggal balay. Dagitay sigod nga agaapa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog ama panagkangkantay ti balay-balay. Wang nga rod. Ay barang agnanayo na nati kasta. Tapno awa ng daga pa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na bannog ka. Hanan gusto. Lukewarm water latan. Ay, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi ninuman. Ay, nakaano kayong samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano iti negosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya ni Gusyaw. Agluto kami iti palaman. Kanag-aramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta! Nasursor yun sa amin ababalay dito ayan tayo. Saan pa'y?
Ada pa'y mga balay. May kalima ito'y balay ta. Jay bye-bye ket nalina. Day, aguray kayaw. Awan matlat mangilukat itiri dawan kakadwa. Sige, may sapay akan ta. Aguray kayaw. Awan samad tao. Ay sus. Unngag paisaw, nakapadlak matiri daw. Na. Sayang tibusis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinainpentas ko tinagkansyon. Sayang aja trimulo tayo. Anya ngay ti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa'y tinaurur tayo a kwarta kakadwa. Ay siyak, adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayaw. Adda gayem kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano ngay ti bayad na. Mano ti bayad tayo iti gayem maw. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumpa. Di isupay ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo matan Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakay. Tamailingot tayo amin ida. Anyat makunayo kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay matin kanya. Sige, tata, buwanat. Ano. Kadyak masusurutan ti Estepyo. Basta tuladam latan taday ti sangwanan, karpiyaw. Ay, ay na, uray saan ngagsusurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Sige, magsala tayo. Tayo supay, di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti, wimain sa... Ay, sus! Naudi kan karpyaw. Paspasan basi tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti Estepyo. Nagmasurutan din. Basta kulagkit kayo lantan, Oranya itan, tata. Kasto na, Ay, may gayam ti kastoy. Mawat-wat ti bagi. Maundat dagiti nagkurarat ken nalukot nga orat. Ay, katuan maunat amin ang nagkukot kaka. Ay, mayat gayam ti kastoy nga exercise. Pagpaundat ka dagiti nagkukutan nga orat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Dayto yan tigatad tinaurur tayo a kwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan abangunan ti business tayo. Ay, no siya kakat oray jak makinayonan iti bagbagayo nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akas taaryang. Awam ba't saritaan na kastaryang. Titulagan kat kastoy. No ada. Basta man jak. Alaak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo ng agpaisok. No kasta mo lang. Alaak mat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay ngay, saan Awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay yu ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko ang nagkankanda. Kan kasta unay ti kimbot ko, idi nagsalsala tayo. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagbanugat.
Laglagi pa niya. Libre tigayem ko anang isuro iti sumba. Singirak titangdan tigayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Itagyaw, tibayad na. Ha? Amin tayaw, nagrigrig ha. Iso asinay, tapno awanan tiriray. Pagbibingayan tayo lang, nga ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme ha. Masapol nga eksakto nga gatad ti itadyo kanya. Apay, ngay tayo na lang tibingay, mau. May maya may laing, wag may siya kaya amin na mangibaw. Ape ayang nga isuro na. Ni? Kat nalalengak mat ngam si ka gusto. Desisyon ko da itoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mukang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, aduyan tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistahan. Wow, nagdakkel na nasan niya. When isa na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ti apagbibingayan tayo, nana. When nawadwad at talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo. Tapno umadu, matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya. Ipagkapay mga raw. Ngam apay ngay, taisal salumina na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may sa kakundi suble. Kay apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rong ti bingay mo ni ipag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. Ay na. Ay, no kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo a kwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Horay siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapay ngay katendak. Ay, lading itak nga rod Mike. Nga saan ngagbalinti kas tagaladyaw. Kibor kayaw ngagkatugangan. Awana, hindi na kayo kayatan nakadwa, dagiti pada yung babae nanang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antem aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpi man iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpunan yaw, Tagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya dumapa amerinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kaya't ko day ta. Tapno adda pa ka kumikuma. Sige, tagluto akit iti pansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Way. Basta danggay kayo Tapno umado ti customer yaw. Ariyan, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa iti pansit no madamdamatan na ibusaon. Naluto kon, tay kan-kanan. Kantay bilu-bilaw. Ay, sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kasta unay aragsak ko itinakita kalinangan tananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saanda pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiyada metlangan. Gatita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apag tagilakwan iti merienda. Alakastan tuy pagayam mo gusto. Maragsakanak para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, kaninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito'y drama tayo. Manang
Biyanan! In your nose para iti script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina kada kayo. Amen.